Ha, hello people, what's up? Uyu ni umuhungu wanyu Ntare Banks. Iki ni ikiganiro Ntare Banks Show. Bite? Sawa kabisa. Turimo turashooting ikiganiro uretse turaza kuvuga. We mfite ibintu byinshi cyane byo kuvuga uyu munsi kabisa. Ikagenda. Ubundi se uri muntu ki muri make? Ya ndi umunyabugeni ukora like painting, ukora sculpture, ceramics ariko nkunda n'umuziki. Kunda n'umuziki. N'umuziki nkaba mfite na show. Mfite na show yitwa Man from the Kitchen. Man from the Kitchen. Wow. Exactly. Ubusanzwe amazina yawe bakwita nde kugira ngo abakurikirane ikiganiro Ntare Banks Show bakumenye bamenye umuntu uri kumwe na Ntare Banks? Ya amazina yanjye nitwa Lewis Manishimwe ariko nkakoresha Manishart as nk'izina ry'akazi. Ya Manishart ni izina rya kariyeri. Okay, Manishart wambwiye ngo uri umugeni ufite n'ikiganiro, ubundi nihe mpamvu itumye uza muri Ntare Banks Show? Ya actually ni ikiganiro gishyashya ni ikiganiro gishyashya ndi kuzana kivuga ku bijyanye n'umuziki nubwo nkora arts ariko ikiganiro cyanjye kiri based ku muziki nyarwanda cyane ku muziki nyarwanda 100% ariko impamvu cyitwa Man from the Kitchen bishatse ku nkunda umuziki ariko nkunda nanone ku ruhande ni ibintu byo guteka ariko nanone hari umuntu ukunda umuziki ariko akaba n'umuntu ukunda kujya guteka iyo bihuje bituma abo bantu babasha kujya kwibonamo bose ukunda guteka akaba hari ukunda umuziki akaba hari then tugakora reaction ku muziki like video nshasha yasohotse like audio iri hanze tukayivugaho nyine kugira ngo abantu babashe kujya muri mood y'indirimba sinzi uri kubyumva kugira ngo umuntu usanzwe yikundira igikoni umuntu usanzwe akunda umuziki agende umukundisha igikoni wongera umukundisha umuziki abanyarwanda nyine twisange dukunda iki twese dukunda umuziki twumva umuziki wacu tunawushyigikira ya muri ubwo buryo. Okay, muri ubwo buryo ngiye ngo kora umuziki nyarwanda ukundisha abantu umuziki nyarwanda n'igikoni. Eske wawigisha guteka? Okay, mbadi mu gikoni ni show narebye ubundi reaction haba abantu benshi cyane bakora ama reaction indirimbo nyinshi cyane ariko nge navuze ntago nazana show isa ni yabandi. Show yanjye rero impamvu nashyizemo igikoni kugira ngo byibuze abantu babinterese kuba ndi mu gikoni uwo munsi ikintu natetse uwo munsi murakibona akenshi ngiye murimba afite nk'abantu tukasharinga like nk'ibintu natetse uwo munsi nyine ariko tukanavuga ikintu cy'ingenzi cyo kirimo cyane no kuvuga kuri iyo ndirimbo cyashya yasohotse. Indirimbo cyashya yasohotse niyo tuba twitayeho cyane. Urumva mbese wajyanye abantu nta babyumve wenda neza no kujyana umuziki n'igikoni byose bikombine ahantu hamwe. Byose ikintu cy'ingenzi cyane ni umuziki ariko guteka bituma abantu bataba bored mu gihe turi gukora iki Kurikirana ni turi gukora ya ndirimbo turi gukora reaction. Wow, ndumva ari nuze nziza cyane. Thank you bro. Okay, so Man in the Kitchen. Yes, it's Man from the Kitchen. Man from the Kitchen. Wow. Yeah. Nice name, bro. Yeah, thank you, bro. Pick up kabisa. Hello, good morning my people. This is your boy Manishart. Ikiganiro ni Man from the Kitchen. Ikiganiro kizajya kibanda ku muziki nyarwanda. Man from the Kitchen. Exactly. Urabona uje hano nta gutumiye nandi mu kiganiro ariko ari umukino ndi gupanga. So bitumye numva twakinana hari ikibazo. Bikabisa. Okay. So urabona hano hari udupapuro tubiri. Abakurikiranye Ntare Banks Show, they better watch this. Okay, so futano nk'umuntu usanzwe cyangwa ugiye gutangira ikiganiro cyo gukora ku muziki nyarwanda hari abahanzi ushobora kubufana cyangwa ukunda donc ndashaka kugira ngo menye ese uyu muhanzi uramukunda cyangwa uramufana uzajya werekana yes cyangwa no uzajya uhitamo. So
nanjye nzamure izina ry'umuhanzi ubundi turebe. Yes. Okay, so ubu ngiye kuzamura izina ry'umuhanzi wa mbere, nawe uzamure turebe. Oh God! Fireman. No. Okay, so Fireman. Fireman ndamufana. Fireman ndamufana. This guy, uyu mugabo nkunda mentality yiwe. Okay. Nkunda imitekerereze, nkunda uburyo kiyandika mu lyrics ziwe. Ni umuntu ugira ibintu akenshi hari ibintu yandika ukumva uyu mugabo ashobora kuba ari nk'umuhanuzi. Hari ukuntu yandika ukumva yagiye deep cyane, yagiye deep ku buryo wumva ku mutima nyine unyuzwe kabisa. Ni umuntu uguhereza ikintu akaguha ikintu cyuzuye, akaguha ukuri kuzuye, nta bintu byo guca ku mpande, kandi akakuguha mu buryo bwumvikana ku buryo bibasha kugera kuri buri muntu wese. Rero he's one of my favorite. Okay, so twakomeje. Tugiye kongera zamura. Yes, let's go. Wow. Marina. Wow. Marina. Wow. Marina. Uramufana wahisemo yes. Yes. Wow. Marina nyine ari muri numwe mu bahanzi baba b'igitsina gore baririmba neza. Okay. Ni bafite ijwi ryiza, baririmba neza nyine, baririmba nyine kumva ni sawa kabisa. N'ukuntu yactinga mu video, n'ukuntu moves ziwe nyine ubona ari mu kintu nyine uramubona mu kintu. Ndabyumva. Ibyo ngibyo gutuma nibaza kuri Marina, ni nk'iyo ndirimbo ya Marina ukunda kurusha izindi. Like kurusha izindi. Ari indirimbo yiwe nshasha ari kumwe na Queen like bita Do Me, Do Me. Yes, bita Do Me. Nakunze ukuntu move ari ukuntu ubona nyine ukabona ari muri video nyine umuntu wamubonamo akabifine. Okay. Kandi karirimbo kiwe ariko gutya bari ahantu mu cyaro, ntabwo nibuka exactly izina, sorry, ariko abari ahantu gutya mu cyaro bavuga Madede. Yes. Iradirimbo. Madina ni Madede. Okay. Ni Madede kabisa. Nize ko abantu bari badukurikiyeho barabizi nizere. Madede. Okay. So tugiye ku muhanzi wa gatatu rero. All right. Zamura. You guys. Let's go with it. Yes. Medi. Melody. Wow. Okay. Melody uramufana. Melody umuhanzi like he's the best. In which way? Tubwire. Melody urwego ariho ari ku rwego mu mikorere, mu miririmbire, kuntu akora nyine n'umuntu ubona uri muri ari mu kazi ni munyakazi. Jesus Christ. N'umuhanga. Okay. Urwego rw'imiririmbire ho ntabwo tubigaruka, urabizi ko yagiye muri Coke Studio. Coke Studio Africa. N'umuhanga. To be honest, n'umuhanga. Melody nziza nk'izina rye, melody nziza, uburyo bwose arabukubita kabisa. Okay, so man from the kitchen, reka dukomeze n'umuhanzi wa kane. We continue the game. Zamura. All right, let's go with No race. Come on. Tubwire kuri no race. Notice n'umuhanzi w'umukobwa w'umukozi. Yes. Okay. Ubundi reka nze nkubwire ikintu kimwe. Okay. Buriya ari ikintu kibaho kuri ino abantu akenshi igihe batabyumva. Ubundi muri talent cyangwa career iyo urimo uba ufitemo kugira ngo ube successful. Hari ibice, hari uburyo bubiri. Uri talented cyangwa nturi talented ariko urakora. Okay. Icyo kintu sinzi imana turi kujyana. Ndimo ndabyumva. Yes. Iyo ukora kugira ngo ugere ube successful ugomba kuba ufite ibyo bintu bibiri. Niba ufite talent ukanakora cyane uba successful. Okay. Yes. Knowless urwego ariho ari ku rwego rwiza. N'umuhanzi mwiza, East Africa baramuzi, hehe baramuzi, n'umuhanzi uberekanye ko ashoboye yakoze. Ariko hari n'ubundi buryo umuntu agomba kumvamo iki kintu. Kujya talent ni ikintu kimwe, gukora cyane ni ikindi. Okay. Yes. Urakora 80% no gukora. 20% niki ni talent. Iyo rero wiringiye talent yawe ntukore, uguma aho ngaho
aho hasi kabisa. So bitandukanye na Knowless nk'ukuri kubisobanura. Knowless after talent akaranakora Ni n'umukozi. Yego. Urumva ni ibintu bibiri yahuje niyo mpamvu ubona ari successful. Okay. Yes, nubo buryo mubona mo rero Knowless agira indirimbo nziza. Okay, dukomeje game yacu rero. Tugeze ku muhanzi wa gatanu. Okay, so urazamura rero nk'ibisanzwe. Power first, ladies after. Pifla. Wow. Capital P the Great. Wow. Iyo tugeze kuri Pifla rero. Wow. Uyu musore afite mu mutwe hameze gutya. Afite mu mutwe sinzi ukuntu nabikubwira, afite like mind iri open cyane. Arafunguye cyane, arimo mu rwego rw'imitekerereze, mu bintu avuga. Urumva hari igihe twumva ko urwego rw'imitekerereze rwo kubutekereza, iyo udatekereza kimwe n'undi muntu ubwo ngubwo aba ari umuyobe. Ndabyumva. Yes, arakuntu agira verses yiwe imana ziri hardcore. Ibana kubwiye ibintu kumva yagiye deep like deep. Niyo mpamvu nyine iyo uri kumwumva bisaba utuze wumve content, wumve ikintu afite. Urumva ibyo bishobora gutuma nibaza kuri Pifla nka man in the kitchen, man from the kitchen. Wambwira ni nyiye ndirimbo ya Pifla irimo wumva ko kuri weho nkuko bisobanura afite open mind. Kuri weho niye ndirimbo yabikwemejemo neza, none akagukonfirma ku buryo uvuga ati Pifla ni kuri uru rwego ngewe. This guy is the best kabisa. Afite indirimbo yitwa akabindi k'umurozi, urayizi? Akabindi k'umurozi, I know. Great. Indirimbo ziwe yakoze mu bihe bishize. Yes. Okay. Yes, akabindi k'umurozi iriya ndirimbo nayo mvishije like inshuro nyinshi cyane. You know, arukuntu umuntu agakorera ikintu kumva akavuga ati wow. Okay, I like that. Afite n'izindi ndirimbo like bayita ari kumwe na Fireman. Afite iyo ni track nshyashya yabo bita isomo ry'ubuzima, ni isomo ry'ubuzima ndatekereza. Ariko afite n'indi ndirimbo yiwe ya kera barivuga ngo ntahumeka ntaguhusha niki abayizi ubwo barayizi ko kiganiro Ntare Banks show. Indirimbo z'abahanzi nyarwanda baba bazikurikirana kuko we do all of this kubera umuziki nyarwanda n'igihugu cyacu kugira tugiteze imbere, kigere ku ikota amasimbi. Afite n'ibindi bita ubutumwa ntaruhuka. Yes, ntaruhuka, that's the song. Okay, so dukomeze game tugeze ku muhanzi wa gatandatu. Okay, so nk'ibisanzwe rero ugomba kongera ugahitamo yego cyangwa hoya. Yes, twagiye. Okay, let's go. Today. It's YB Yvan Buravan. Wow. Buravan uramufana. Mbere ko tugira ikintu tuvuga after track cyashya nziza kabisa, afite video imeze gutya dope kabisa, dope. Abantu batarayireba bibabwira bakayimenya. Afite indirimbo ye bita yitwa Low Key. Ifite video ya Noir Bra. Ni indirimbo kabisa imeze gutya, ni dope kabisa. Naho yanyibukije MJ. Namwe ndavuga wow. Michael Jackson kuba atari kubyumva MJ. Buravan rero ni urugero rwiza rw'umuhanzi uzi icyo gukora. Okay. Yatwaye ibihembo byinshi cyane, yatwaye kiriya cya Prix de Découverte. Icyo kiriya cya umwaka ushize harya. Yego. Yatwaye ibindi bihembo byinshi, yakoze concert yuzuza abantu. Is the best. Ni umukozi kabisa. Okay. Yeah. So game irarangiye. Thank you so much. Umwe mwita man from the kitchen akavugishije ukuri ku mukino we. So dukomeje rero man from the kitchen. Tugarutse gato ku kiganiro cyawe ugiye gutangira kujya urekura. So byatumye nibaza ese man from the kitchen akunda kurya iki? Kuko urumva it's a man from the kitchen. Urumva? So urumva kitchen ni hakunda kuba ari cyane. Yumva umuziki, yumvisha abanyarwanda umuziki nyarwanda. So man from the kitchen akunda kurya iki mu busanzwe cyangwa guteka iki? Actually nani episode ya mbere ya man from the kitchen iri hanze already. Okay. Yes, ariko nyine aho ngaho ikintu nkunda guteka. Actually ngiye nkunda ibiryo biri ibiryo bimeze nka ari gakondo ukuntu nkunda
nkunda imboga z'ibyatsi cyane. Dodo? Yeah, Okay. cyane nkakunda ibyo nkunda biratangaje ariko agatanga tubwire ku buryo abantu bakurikiranye ikiganiro Ntare Banks Show bamenya ese man from the kitchen akunda iki. Yes, nkakunda na kawunga. Wow. Kawunga nayo ndayikunda cyane. Nkakunda umuceri ukunda nta nkunda inyama cyane ariko nazo nyine urazikunda cyane tu. Okay, so wabwira rero abantu badukurikiranye ku buryo babasha kubona ikiganiro cyawe Man from the Kitchen kugira ngo bakomeze bakurikire promoting abanashyigikira umuziki nyarwanda kugira ngo umuntu abone Man from the Kitchen show yaca hehe yabigenza gute? Okay, kugira ngo ubone iki kiganiro rero ugenda kuri YouTube kandikamo KC TV 33 ubundi mukabona ikiganiro episode nzayambaho like episode like every single day nzayambashiraho episode ubundi ibintu bigende bigenda neza cyane kandi no kuri Instagram mwana ho mwagendaho mukarebaho man.from.the-kitchen. Yes, uzahita mumbona wariye kabisa mugende mu following then mushare like comment ariko no kuri YouTube mugende mushireho iki commentaire nzankurikiza ibitekerezo byanyu nzagenda bikurikiza niba ushaka umuhanzi ko mugira icyo mukoraho ushireho indirimbo yiwe then tuzagenda tubikora ariko indirimbo z'abanyarwanda. Yes, thank you. Okay, Man from the Kitchen, thank you for coming. Anubwo ntari nagutumiye ariko bigenze neza cyane abantu abakunzi ba Ntare Banks Show babonye projet yawe kandi ariko naguciye mu ijambo man n'ubundi nujye ubona amahirwe. Okay, ujye uyafatirana. Ntare Banks Show ntago nagombaga kwigotwa, nagombaga kubabwira iki nkababwira show yanjye Man from the Kitchen. Okay, that's cool brother. Job nice. Yeah, thank you bro. Twari kumwe ni Man from the Kitchen. So abantu bakurikiranye Ntare Banks Show mugomba gushyigikira umuziki nyarwanda. Abanyarwanda nitwe bakorera abanyarwanda baririmba ikinyarwanda. So ni imbaraga zacu zikeneye kugira ngo umuziki wacu ejo n'ejo bundi natwe tubone hari abanyarwanda bavuye mu Rwanda b'abahanzi bagiye muri beat za Billboard, Grammy, byose biri mu biganza byacu rero. So niyo mpamvu tugomba gushyigikira umuziki nyarwanda kandi tukawukunda, tukawumva, tukawusharinga. Umutipe yagiye nkuko yaje ariko ibintu yavuze mwabyumvishe. Remember to subscribe kuri channel yiwe, mukurikirane ikiganiro kiwe, musharing abavandimwe. Ikindi kintu cya mbere reba hano hasi, don't forget to subscribe kandi akara kantu kameze nk'inzogera gakoreho kugira ngo updates tuguhereza muri Ntare Banks Show uzajya uzikurikirana. Nakagaruka ibyiza biri kuza. Nimwibagirwe kwambara mask neza, gukaraba intoki ukoresheje sanitizer cyangwa amazi n'isabune kandi wikwe gusigama intera ya metero. Ciao, God bless.